हेलो फ्रेंड्स मोर आउ गोटे ब्लॉग को आपण मन स्वागत। आपण माने भाबुथिबे जे मोर रेडी हे क्वाड बाहरिची। आज थिला कार्तिक मास सोमवार, तेणु आमे बाहरी पड़िथिलु सीधा सड़क भावे बाबा ईशानेश्वरंकर मंदिर। एणु आमे गाड़ी रे सकाळ सकाळ बाहरी पड़िथिलु। किछि समय जिबा परे चलंदु तापरे गाड़ी रे तेल पका गला। तापर आमे पुणी थरे बाहरी पड़िलु बाबा ईशानेश्वरंकर मंदिर। बहुत समय गाड़ी रे बसिया पर आमे फाइनली पहुंच जाइथिलु बाबा ईशानेश्वरंकर मंदिर रे। मंदिर रे बहुत जोर भीड़ लगी। चलतु मंदिर को टिकट काटी प्रवेश करवा। मंदिर भीतर को प्रवेश कर सारा पर देखु मंदिर भीतर बापारे की गहली। फाइनली मंदिर सामने मु पहुंच जाइथिली। बहुत समय धाड़ी रे अपेक्षा करी रहिबाकू पड़िला बाबांकर दर्शन पाई। तो मंदिर भितर बहुत भीड़ जमीथिला, मात्र बहुत गहली रे बहुत ठेला फेला होई परिशेष रे मंदिर गर्भगृह रे प्रवेश करने को किछ समय अपेक्षा कर सारे गर्भगृह रे पहुंचलु। तापरे चलंतु आगो को मारी जीवा। फाइनली बाबांकर दर्शन कर सारी मु बाहरी पड़ली बाहर को। चलतु बाहर मंदिर टी दृश्य टी नजर पकईदवा। मंदिर चतुर्पार्श्व लोक मानकर रोषे भीड़ जमीला। रोषे कार्य से माने खूब धूमधाम रे करथुले जोर शोर रे। हम चलतु टिके मंदिर चतुर्पार्श्व टिके नजर पकईदवा।
ଏହା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍କ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାର୍କ ହୋଇଛି। ବାବା ଈଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇଦେବା। କୃତ୍ରିମ ଚିଡ଼ିଆଘର ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଜା ନେବା। ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମଜା କରିନେବା। ତାପରେ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଦୋଳି ଆଡ଼କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୋଳି ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲି ପାର୍କରୁ। ତାପରେ ଖରା ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଏଥର ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜା। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମ ଘରେ ଡାଲମା ଭାତ ସହିତ ଶାଗ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇବା।